Hvala. Dobar dan svima. Evo, prvenstveno želim da se obratim građanima Republike Srpske, da kažem da sam ponosan, ali isto tako svjestan maksimalno odgovornosti i zahvalan predsjedniku Republike što me predložio za mandatara, premijera Republike Srpske. Ono o čemu smo razgovarali mogli ste sada čuti. Ja ovom puta neću nešto razrađivati i detaljisati, ali oni koji me znaju da ne oklijevam i znaju da sve ono što stavljamo pred sebe kao obavezu i kao zadatak će biti urađeno. Nešto sa nekim poteškoćama, a nešto će ići sa novom energijom, sa novim pristupom, sa svim onom što smo pričali, a i moji saborci iz otadžbinskog rata znaju, evo i ovim putem im poručujem, da će osjetiti još snažniju, još jaču podršku. Svi oni koji su bili vezani za privredu, poljoprivredu i tako dalje, znaju da je Vlada Republike Srpske napravila jedan koncept u kome smo mi održivi sa svim ovim napadima koje smo imali. Planiram da napravimo liniju na dva fronta. Jedan je ovaj o kojem je govorio predsjednik Republike, a on se odnosi na Republiku Srpsku kao svetinju u svakom smislu te riječi, od zaštite imovine, naše nadležnosti, povratka onih nadležnosti koje su nam oduzete. Nama će federacija biti partner za pregovore, jer mi na nivou Bosne i Hercegovine nemamo nikoga s kim možemo u ovom momentu realno da imamo razgovor i da imamo realan pristup. A kada je u pitanju unutrašnja stvar i sve ovo u Republici Srpskoj, ovo što mi je predsjednik Republike dao u zadatak, bez obzira kakav termin je bio korišten, da li je to bila molba ili nalog, to uopšte nije bitno. Bitno je da ću u što skorije vrijeme nakon formiranja Vlade Republike Srpske izaći pred vas, pred javnost, sa terminskim i dinamičkim planom, tačno razrađenih svih ovih stvari, kad i koja i kako, od zakonskih rješenja do svega onoga o čemu smo pričali. Isto tako imat ćete mogućnost i da pratite sve ono i u ovog momentu mogu da kažem da oni koji ne budu dio te ekipe, ne u smislu da nešto neće uraditi, nego da ne budu blagovremeni, ja ću biti prinuđen da ih promijenim. Kada je u pitanju Vlada Republike Srpske. Znači, nalog koji imamo da se uradi, nemamo puno vremena, imamo obavezu prema Republici Srpskoj u svakom smislu te riječi, njenim građanima, svima onima koji su nam dali povjerenje da uradimo ono što smo dogovorili i što je predsjednik malo prije iznio kao jedan dio strategije. Nemamo puno vremena, zato ja ću već od sutra krenuti sa konsultacijama. Vidjet ćemo da to završimo u što kraćem vremenskom periodu. Obavijestit ću kada je to gotovo, da možemo zakazivati sjednicu Narodne skupštine, birati Vladu Republike Srpske i odmah početi raditi. Nemam više šta da vam kažem. Još jednom želim da se zahvalim i vama, predsjedniče, i vama, građani Republike Srpske, što sam došao u ovu priliku i ono što sigurno mogu reći da nikoga neću ni iznevjeriti, ni razočarati.